I pozdrav narode, danas radim pregled tenka Su-100Y. Premium tank, lovac, 6. nivo, ruski tank, odličan. Idemo na obalu. Ustrani matchmaking, kao što vidite i sami, sa tier 8 ubacio mentol. Ali dobro, mislim imam 212, to nije tako loše, ajde. Mislim, uvijek može gore. I ovo je dobro, nije tako loše. Kao što vidite, kod ovog tenka je veoma loša stvar što ima visok profil. Znači, ne možete se sakriti za nekog zida. Veoma velik profil, visok. Tako da mislim da to je loše. Ali ima i kusine se strajeva i to je. Ovdje ima kusin i ovdje isto s druge strane. Ima kusine i to mu je veoma pozitivna, dobra strana. A sa strane nas dizat slab. To nerealno mnogo. Nadam se da se sviđa pesma, izvođač je Macklemore, pesma se zove Wings, ili ti krila, kad se prevede na naš jezik. Sad ću sačekati tigre, jedno ću se povući kad ga opadne. Čemo opalim u njega, odmah ću se povući. On neće ti izaći nešto ga nema. Ajde, izađi tigre. Vidi go je me to. Ajde. Ajmo. Rokaj. Are you stupid? Don't crease him, just leave him in that box. Strangled by these laces, laces I can barely talk. That's my air bubble. Dobro me skinu. If it pops, we are what we wear what we are. But see, I look inside the mirror and think Phil Knight tricked us all. Will I stand for change or stay in my box? These Nikes help me define me, but I'm trying to take mine. Laku noć. Kako bi ja to rekao, ispričao sam mu priču za laku noć. Nisam ga probio, onda na brzinu sam gađi, tako da... Bro! Sakrit ću se ovdje dok tigar ne opali. Dobro, tigar je opali. Napred pokušat ću da mu dođe s leđa ili tako nešto dolazi. Mada nema potrebe, ovo će ga nakantati. Nakantali su tigra. Idemo dalje. Sve tako, mislim on je, s obzirom na njegov nivo, na 6. nivo, veoma je lako nabiti velik damage. Evo vidite, ja sam već napravio 79. Veoma je, ono, laganica. Evo, 4 metka je dovoljno da nabijete 1400 recimo. Opa, pardon, izvinjam se, to ne voli kad mi drugi rade. Mene tako skenjaju. Ovo šta se radi, greška. Sad on meni vraća. Pogubio ga čiri. Šteta. $400 and some change, consumption is in the veins, and now I see it's just another pair of shoes. Ne znam da sam ga pogodio, valjda jesam, nadam se da jesam. Idemo dalje. Veoma je važno s ovim tenkom da kada puknete metak da se povučete. Jer vi ste nemoćni kad puknete metak, znači neprijatelj može da vas buši i buši.
ali kad napunite, ko vam se nađe na putu, taj je gotov. Idemo iz 6, ajmo momci. Nisam ga dobro gađao. Samo da napuni, ajde. Dugo mu treba napuniti, 13,80 sekundi. Evo, povuku se. Ja i moja preciznost. Još nisam siguran koja je ovo pesma, ali čini mi se da je ovo pesma Martin Garrix Animals. Čini mi se. Jeste. T29 je tamo negdje isto. On ne možda ne probuši jednog udarca, on skidala. Čini mi se jednim udarcem skine. Ne znam stvari. T29 se zove Serbije. 2013 Serbije. To je neki naš lik. Zemljak. Ne vera. Trebao sam Čirija, kako sam glup. Evo Čirija bi probio. Ajde Čiro. Bolje da zauzimam bazu i dobit ću više pojena. Ako se bakćemo ovdje. Neću. Izvinjam se, mama mi je ušla u sobu. Pita me da će djede. Sad ćemo naći neke prednosti mane ovog tenka, recimo. 47 svojim bio šanse za pobjed, znači... Evo 1100 šteti sam naneo, dobro, ono, solidno. Kao je 2 sam nabušio gosenicu i... Fin. Ovako, pauzirat ću muziku sad. Samo sekund, gdje je taster. Evo, tako. Pa ovako, prvo, njegove pozitivne strane su to što ima veoma jak top. Ima top jaki i ovu kosinu ovdje, kao što vidite. To je kosina, znači ko vas tu spiči, metak rikošetira sigurno. Ali uglavnom gađaju u predelu topa. Znači, evo te kosine. Znači te kosine uglavnom tu rikošetira metak. Ali uglavnom iskusni igrači vas gađaju u predelu topa, da vas tu sigurno probijaju. I ovdje dole isto. Tu dole vas isto probijaju. Ovdje rikošet ide. Znači odavde do ovdje je rikošet. A ovdje probije. Znači, vidite kako je kos ovdje tank. Ovdje ovako. Dalje, šta još? Znači to neku brzinu ne razvija veliko. I još jedna velika prednost mu je to što uvijek napravi ogroman plus, donese mu uvijek velike pare. Znači, ja sad evo, meni treba, ne znam koliko mi tačno treba mi, fali mi još 500.000 mi fali, ako prodam ISA dobit ću 800.000 i fali mi još 500.000 i kupujem IS-3. Pa zato stalno igram s ovim tankom da bi dobio plus, kao što, evo da vam pokažem samo. Donao mi je plus 18.000. Da se ima pravim donao mi je 30, ali dobro, nije bitno. Nego kao što vidite, ovaj tank, kako velik plus to nosi ovaj. Mnogo para će vam doneti, nikad neće napraviti minus. To su mu pozitivne stvari. Zatim negativne stvari su mu visok profil. Znači evo recimo vi stanete ovako i stojite sad i ograda. I stojite iza nekog zida. Recimo ona mapa
Ne znam tačno kako zove mapa, ima dosta ograda na toj mapi. I recimo ograda je ovako ograda je ovoliko visoka. I neprijatelj recimo dođe i samo čuka ovdje gore, vi njemu ne možete ništa zbog ograde. Znači to je veoma negativna stvar, zašto ima visok profil. To je loše. A uglavnom evo, svi ruski tenkovi uglavnom imaju nizak profil. Znači IS-3, IS-6, sve to niske profile imaju. Ako ne znaš šta je profil, to vam je visina tenka, mislim. Zatim, mana mu je također što je premium tank, mislim, nije to neka mana, to je više kao plus, ili ne mana. Plus je zašto odmah možete da ubrzano obuku posade koristite i da uzmete ovo, znači ove, da kažem, skillove, ove kao veštine. A drugi minus može što je premium i što mora se plate pare za njega. Čini mi se za njega mora se da 20 evra da bi se on kupio. Radio, to je također loša stavka. Znači samo 440 metara, to je katastrofa. Znači to je previše loše. Da bi funkcionisao donekle treba da ima bar 600 metara treba da ima da bi funkcionisao, da kažete sad ono, tank. Brzinu, rekao sam već, dobro brzinu razvija, male su šanse za požar. Okretan onako, nije baš nešto puno okretan. Ali, znači to sve izvlači top, koji skida preko 400 helta. To je za šesticu nenormalno dobro, znači svakog lovca 5. nivo gruva iz jednog udarca. I 5. nivo srednje tenka, uglavnom 5. onako gruva iz jednog udarca. Osim KV1, tako tih teških tenkova. Zatim, šta još? Ovaj tank, šta sad te da kažem? Sad sam još se bore šta ste da kažem. Da, treba da koristite, pošto onako, to se ništa da kažem. Znači, za tenkove koji nemaju kupolu, veoma je važno da dok budu funkcionalno, da se okreću, da mogu da se okreću ovako, pošto se oni okreću sa, da bi top mogao da gađi neprijatelja, mora da se pokrenete, nemate gusenicu. Pa je dobro koristiti ovaj alat. Znači imam ga tu negdje, samo malo da imam. Evo tu mi sad. Ne, nije mi, tu je, imam 2 alata, ne znam gdje je drugi tačno. Ne znam je da tražim iskreno. Veoma je važno da imate nabijač, da smanji, da smanji punjenje. Pošto je veoma sporo, znači ja da nemam nabijač, punio bi 16 sekundi, što je mnogo, baš mnogo. Ovako puni 13 i nešto, znači 3 sekunde, verujte mi, veoma mnogo znači. Zatim, maskinu mrežu, onako, donekle, ako ste šteker, da volite se štekate, onda vam je važno da koristite maskirnu, da vas ne otkriju. I da koristite normalno kamuflažu. Znači, imate kamuflaže, ovdje zimske, letnje, pustinjske. I još je veoma važno, pošto ima radar slabiji od 500 metara. Dobijate 10% na videokrug, da uzete obloženu optiku. Ja to nisam uzeo, zašto iskreno skupljam za IS-3. Ali, ako imate para, znači, i ako igrate često s ovim tankom, veoma je važno da ovo uzmete za radar. Znači, ako ste štek, ako volite da igrate štek partiju, da se štekate s tankovima, za ovaj tank vam treba maskirna mreža, to je on. Treba vam nabijač za tankovski top velikog kalibra, znači to je ovo što ja imam. I treba vam obložena optika, znači da imate veći domet, da vidite više neprijatelja. Znači te 3 stvari su vam veoma važne. A koliko imate agresivnu taktiku da napadate, ne da se štekate, nego da idete, napadate, da probijate, onda vam je veoma važno da imate također nabijač, alat i možete maskirnu mrežu, ponekad stanete, ali ja bih uzeo ovo. Poboljšan mehanizam topa. Znači, to bih iskreno uzeo. Brže nišanjanje, znači brže vam se skupi nišan, to je veoma važno kad se krećete, ako igrate agresivno. I da, umjesto maskirne mreže možete staviti kamuflažu i maskirnu mrežu da skinete i da stavite stereoskopni teleskop. Znači dobijete videokrug, 25% na videokrug za zaustavljen tank, ali ne više od 500 metara. Evo da imamo da li ovaj tank ima preko 500 metara videokrug. Videokrug mu je 350 metara, znači nema, znači to možete da uzmete, znači, evo,
obloženu optiku i teleskop. To ako uzmete, gruvat ćete samo tako. Petica, ako želite neki premium tank tier 6, znači imate Su-100Y, imate, samo da vidim šta još, ovdje nema ništa, imate TOG 2, ali TOG 2 nikako ne bih uzem da mi plati neko da ga uzem. Imate Dicker Max brže puni, ali nema kosine neke, tako da loš. Francuski nema, ima ovaj Type 64, iskreno njega nisam ni vidio. Nisam vidio kad je on izašao. Pa 120 sa probojnost, loš tank, loš. Ali radi me dobro, rauf. Ovo loš tank, znači ako želite premium tank nivo 6, stvarno bih vam preporučio da uzmete Su-100Y kao što sam ja uzeo. Nadam se da sam pomogao i čujemo se u sljedećem klipu. Pozdrav!